turasoma ubuhamya bw'aba bakozi babiri dutangizanije n'ubuhamya bwa Mudagiritabazi Nowa. Uyu mugabo yitwaga Mudagiritabazi Nowa, mwene Tabazi Musa na Nyamuhonga Sade. Yavukiye ahitwa Umigera mu bihugu vy'imuhira aho ni muri Mwaye Plateau, hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda mirongo ine na kabiri. Yabatijwe mu mazi menshi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda mirongo itanu na kane. Muri ico gihe ntabwo zari zoroshe ko mbere yo kubatizwa bamutegetse kurya inkoko ndetse n'injanga, kandi murabizi yuko mu muco bitari bihamburiwe. Yemera kubikora nubwo byari bimugoye cyane. Niho yabwiraga cyane abakiri bato yuko yaguze umubatizo wiwe awugura kurya inkoko n'injanga. Yashakanye na Nyabaganwa Ana hari ku itariki 21 hari mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda mirongo itandatu na rimwe. Imana yamuhaye umugisha wo kuzara abana b'abahungu n'abakobwa. Yazaye abahungu 4 n'abakobwa 4. Muraza kuzumva mu basoma mwirondoro, babiri baramubahishije. Umuhamagaro wa nyakwigendera yahamagawe akiri muto afite imyaka 11. Wari umunsi w'iyinga ari wenyine, abandi bari bagiye kwinjira ngo yuzuraga imbaraga z'umwuka wera. Arimo yuzuye ikongoro atangira kuvuga ku ndimi cyane. Abo mu rugo batashe basanga umuntu ari kuvuga ku ndimi zitamenyekana, basa n'abatinye kumwegera kuko batekerezaga kuko hari uko yabaye. Ubwo nibwo yabatijwe mu mbaraga rero z'umwuka wera. Atangira gusoma no gusenga yiherereye ahantu yasengera ahantu mu kibira, ahungukira imigisha myinshi n'amasezerano yo gukorera Imana naho yayavoma. Amashuri yize Mudagiritabazi Nowa yize amashuri abanza i Remera hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda mirongo itanu na karindwi kugeza igihumbi kimwe magana icenda mirongo itandatu. Ageze mu mwaka wa mirongo itandatu na karindwi kugeza mirongo itandatu n'umunani yize ishuri rya teoloji ya Bibiliya, ahabwa certifica. Ubwo yari agihaye yiga amaze imyaka 2, yabonye amanota y'ikirenga kuko yari umuhanga cyane. Bamuha ndetse buruse yo kuja kwiga mu Bubiligi, ariko kubera ishari rya representa wari uhari muri ico gihe kizakunda, yohereza bene wabo. Mu gihumbi kimwe magana icenda mirongo irindwi na gatanu kugeza mirongo irindwi na gatandatu yashoje umwaka wa 4 n'amanota y'ikirenga 97, aho yigiraga i Bukavu aho bita IBP, Institut Biblique Protestant. Agirirwa icizere bahita bamugira umwarimu kuri iryo shuri. Imirimo yakoze Mudagiritabazi Nowa mu gihumbi kimwe magana icenda mirongo itandatu na kabiri yabaye mwarimu w'ikanisa ryo mu Bitamba, ndetse yigishaga n'abantu gusoma no kwandika. Yari umwarimu wo kwigisha gusoma no kwandika nyine muri icyo gihe. Hageze muri 73 kugeza 78 yabaye umwarimu w'ishuri rya Bibiliya. Hageze 75 yahawe inshingano z'ubupasiteri mu itorero rya Bijombo. Guhera ku itariki 1 mu kwezi kwa mbere
78 nibwo yahawe izo nshingano z'ubukozi muri 8e CEPAC muri centre zari zimaze guterwa ari zine murazizi ndagira ngo umurimo w'ubushumba n'icyo gihe yawuherewe mu ikanisa rya 37e KDC. Reka subira inyuma bukira mugabarire, narivuze ngo guhera ku itariki imwe mu kwezi kwa mbere 1978 nibwo yahawe ubukozi muri 8e CEPAC muri centre zine zari zimaze gutangwa. Iwe rero bamutegwa kuba ariya mu Bijombo kugeza mu tariki 26 mu kwezi kwa karindwi 2008 yakomereje rero mu itorero rya KDC Paroisse Bijombo ariyoborana izindangagaciro, ubwitonzi, ubuhanga, ubunyangamugayo, ubugwaneza, umwete, yambaye impuzu y'igitinyiro n'igikundiro Imana yari yaramuhaye. Mu 1985 kugeza 1998 yabaye umwarimu w'ishuri rya Bibiliya hariya mu Bijombo ndetse aba n'umuyobozi waryo. Tubibutse ko mu gihe ciwe yize abantu benshi, bamwe muri bo nibo bayoboye amatorero akomeye ku isi kuri none. Mu 1985 kugeza 2009 yari umuyobozi wa district Bijombo aho ni muri 37e KDC. 1998 yabaye umujyanama wa communauté ya 37e KDC mu rwego rwa province ya Sud Kivu. Ivugabutumwa yakoze Mutakiritabazi Noah, yakoze ivugabutumwa ahantu hatandukanye. Yavuze ubutumwa mu biterane byinshi mu misozi miremire tutabasha kubara, twavuga nka Waki, twavuga nka Ebenezer n'ibindi biterane byinshi by'abayumbe, abakozi b'amadepartema. Kandi ubwo yavugaga ubutumwa yuzuraga imbaraga z'umwuka wera n'amavuta y'ijambo ry'Imana, bigatuma abantu batamurambirwa cyane. Yavuze ubutumwa mu bice bitandukanye za Kongo, Ibuvira, za Bukavu, za Nord Kivu, za Bandundu, ahitwa Kikwiti, za Kinshasa. Yahavuze inshuro nyinshi ubutumwa. Yavuze ubutumwa mu bihugu byo hanze, mu Buholande, igiterane cyari cyahamagajwe n'umuvugabutumwa w'igihangane Bilgram hari mu 1986. 2004 yagiye kuvuga ubutumwa muri Israel, za Amerika. Yavuze y'ubutumwa inshuro nyinshi, yatumirwaga ahantu hatandukanye mu bihugu byo muri Afurika. Mutakiritabazi Noah yari umwigisha w'ijambo ry'Imana w'umuhanga, uzi kuvoma Bibiliya mu buryo budasanzwe kandi akurikiranya amajambo adategwa. Yari umusomyi wa Bibiliya cyane, nizo zamuheshaga kwisobanukirwa, kandi yari umunyamasengesho cyane. Mutakiritabazi niwe wafashe iya mbere kuzana itorero rya 37e KDC muri Sud Kivu no mu misozi y'umurenge w'umwihariko. Amaze kugera mu Rwanda yakiriwe mu itorero rya ADEPR, akaba yarangije ari muri iryo torero, ari umupasiteri muri muzabukuru muri Paroisse ya Kaciro. Umuvyeyi wacu yatabarutse ku itariki 26 kwezi kwa11 uyu mwaka wa 2025 mu gitondo cy'uwa kane. Itorero muri rusange KDC kumwihariko tumwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko w'abakiranutsi. Aba tuzahora tukwibuka bikore mu muzinda 7 kwezi kwa mbere 2026. Murakoze, Imana ibamugishe. Reka dusome undi mwirondoro wa ubuhamya n'imibereho ya Revera wacu Bigaraba Sukasuka Philippe.
amazina nayo tumaze kuvuga haruguru. Yitwa Revera Bigaraba Sukasuka Philippe, yavukiye mu Bishanga mu mwaka wa 1950. Yabatijwe mu mazi menshi muri Sepa mu mwaka wa 1964 Imaranda aho nitonge. Yashakanye n'uwitwa Kamikazi Marceline hari mu mwaka wa 1971. Yahawe inshingano y'ubudiyakoni bwa mbere mu mwaka wa 1984 muri KPC Paroisse ya Kimanga ari Buvira. 1986 aja kwiga ishuri rya Bibiliya, afata certificat kuri Institut Biblique de Kakwenge. 1988 kugeza 1992 yahawe inshingano yo kuba umupasitori muri Paroisse mu itorero rya KPC Nazareth. Yahakoze imyaka 4. 1992 kugeza 1997 yahawe inshingano yo kuba Reverend Pasteur muri iryo torero rya Nazareth. Yahakoze imyaka 5. 1998 kugeza 1999 yari umupasiteri mu itorero rya Restoration Church muri Paroisse ya Kimisagara mu Rwanda. 1999 kugeza 2003 yagizwe umupasiteri wungirije muri Paroisse ya Butare, ahakora imyaka 4. 2003-2004 yagizwe umushumba mukuru muri iryo torero rya Restoration Church Paroisse ya Gitarama, ahayobora imyaka 21. Imyaka yose yagize ari umupasiteri ni imyaka 34. Imirimo nyakwigendera yakoze ivugabutumwa mu bufatanye n'itorero batangije Paroisse y'itorero rya Restoration Church Gikongoro, ubu ni Nyamagabe. Muri Paroisse ya Gitarama yafunguye Paroisse zibiri, Nyabikenge na Rugendabari. Ibikorwa by'iterambere nyakwigendera asize akoze: yubatse urusengero muri Paroisse ya Nazareth, yasabye ishuri rya secondaire ryitwa Institut Kukwe de Nazareth, yakurikiranye ubusabe bw'umushinga wa Compassion kuri ERC Paroisse Muhanga, arawuhabwa. Afatikanije n'abakristu kandi bubatse urusengero rujanye n'icerekezo c'2017. Yazanye umuriro n'amazi ku itorero no mu baturage batahutse bahatuye umudugudu w'Inyarusiga. Indi mirimo y'ubuyobozi yakoze: yabaye Krista umuhanga, aryo ihuriro ry'amatorero afite imishinga iterwa inkunga na Compassion International. Yabaye muri komite ya Panafricanisme mu karere ka Muhanga. Yabaye umunyamabanga wa forum y'amatorero n'amadini mu karere ka Muhanga imyaka 16. Yabaye muri komite ya JADA, Joint Action de Développement Forum mu karere ka Muhanga. Yabaye muri komite ya RIC mu karere ka Muhanga. Imana imuhe iruhuko ryiza ridashira, murakoze. Mbere kuvuga kuri uyu mukozi w'iwacu tumaze kuvuga Pasteur Bigaraba simuzi, ndavuga uwo nzi mu magambo ahinnye kuko ni munini cyane. Nejejwe
no kumbere y'ubwoko bw'Imana kamwe ngiye kuvuga umugaragu w'Imana Revera Mudagitabazi. Ni umugabo munini cyane mu buryo bw'imitekerereze no mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'imizani y'abagabo yari umugabo w'ihangange cyane. Ndashima Imana rero kuba mbonye umwanya wo kumuvuga muri aka kanya. Imana yacu nishimwe. Ndamuvuga mu magambo nk'atatu. Uyu muvyeyi wacu njyewe ubwanje yarandeze mu buryo bw'umwuka. Twabanaga kenshi kuko twari groupe y'abasore bageraga ku 10. Twicaranaga kenshi, twabana mu masengesho kenshi. Yageze aha twizera tugira abakozi, kugeza igihe twatekerezaga kuja ku misitari turi abasore, tukamubwira ngo baraduha umupasiteri tujane, akatubwira ngo simbahereza uwo mujana narabacukije muri abagabo. Tukamubwira ngo nituzoza tugenda noneho twenyine bazoza babona ko turi soresore badusuzugura. Akaduha umukozi tujana, ariko akamubwira ngo wowe nta munsi n'umuzobwiza, niba abagabo bazobwiza. Ivyo vyerekanaga kabuto yari amaze kuduteramo, yari yaradukaraza ukuntu. Ndamwibuka mu zuba z'amasengesho dusengana, yari umunyamasengesho ukomeye cyane. Ndibuka umunsi umwe twasenganye mu gitaramo, araryama hasi mu mukungugu, aramya Imana bidasanzwe. Twari n'intuma y'amayindazi. Yari umunyamasengesho cyane, kandi yari agira impano yo gusengera abarwayi. Jewe ubwanje nigeze kurwara indwara imyaka 2 inkomeranye cyane. Mu 2008 arambwira ngo tuje gutarama ahantu bajya hakurya barahazi kwasi, aho bita kuri Mutara. Turajana gutarama, wabe nijoro turabwiriza, arambwira ngo nibwirize, ndabwiriza ngo mare kubwiriza, nawe arabwiriza. Amaze kubwiriza asengera abarwayi. Nari indwara ikomeye cyane yo mu maraso, narishimaga cyane mu buryo najanaga igiti mu mupfuko cyo kuguma kwishimisha. Uwo mwanya ngo ahaguruke, aravuga ngo abarwayi bahaguruka basengere. Naje ndahaguruka. Ni uwo mwanya yasenze, nahiseke. Ndamushimira kandi ndamwibukira ko iyo mpano yo gusengera abarwayi. Sema amen. Jewe nkunda kuba hano mu Minembwe n'uruhare rwiwe. 2007 naje hano mu Minembwe kwiga ishuri, hamara amezi ashobora kugera kuri 4 niba atari 5. Nsubira mu rugo ngiye kwigira muri Kenya, nagurishije inka, amafaranga ari mu nzu. Umuvyeyi wanje arahaseruka, yaravuye mu Rwanda, arambwira ngo nta kuja muri Kenya, ndakurangira kuja kwigira, urasubira aho waruka. Ndamubwira ngo ntibizoshoboka muzehe. Arambwira ngo wihangane, na mugenzi wawe mwari kumwe wari undi musore twabanaga, yaramaze kugenda ageze mu Rwanda. Ati naramugerageje ariko ntibizakunda, ariko rero wewe nta muciki. Arambwira ngo uraja mu Minembwe niba uja kwigira. Ndamubwira ati kera narupanze vyarangiye. Anteza abavyeyi, anteza n'undi mupasiteri wari aho ngaho, barandicarira cyane, amagambo yabo arandemerera. Uje kumwikura
ndamubwira ati nta mafaranga afite yo kuja kwiga mu Minembwe. Arambwira ngo izo ngizo ubireke n'ibizaje. Araza nano mu Minembwe aganira n'ubuyobozi bwa yeni bwari buhari, abumvisa yuko bagomba kunakira nkiga uburyo bwa buruse ndatanga amafaranga. Arambwira ati none wewe icyo amafaranga tukivuga, none ubundi mukiga. Nyuma ageze hano mu Minembwe yaje kuntumaho arambwira ngo uhaguruke uze mu Minembwe, ishuri ryabonetse. Ko niko yasize ateje abavyeyi, niko bahaba namfishe n'abandi bakozi, bitamo kuza ariko nzirantazi iyo mwanyisha ntabishaka, ariko nyine ndamwumvira. Ni ukuvuga ngo icyo nagezeho n'uwo ndiwe mu gihagararo cy'umwuka, ndamushimira yuko yari umukozi uzi guteguza cyane. Yesu ashimwe. Kuba hano twaje mu Minembwe uruhare runini niwe. Ni umugabo wari uzi guteguza abakozi. Hari uwo twaganiriye njyewe sinabishakishije cyane, ambwira yuko mu bakozi biwe amaze guteguza barashobora kugera muri 53 mu bapasiteri bakomoka mu rukiki rwiwe, kandi abo ngabo aho bari bose ni abagabo bayoboye amatorero neza, ni abagabo bafite icyerekezo cyiza. Muzehe wanje ndamushimira cyane, ndamwibukira mu ivugabutumwa twarajanaga mu ivugabutumwa turi kuruko y'abasore, icyo gihe yaduteguzaga twashika mu ivugabutumwa akatwereka ahantu mu cyumba, mwebwe muraguma muhudumiye gusa, tukamuhudumira wambara tukaja mu rusengero, Imana igakora imirimo y'itangaza. Kandi yarazi Bibiliya. Musi umwe twaramubajije mbese mze hari ijambo ryo muri Bibiliya ryo kubera risha bovuga ukumva ari risha, ijambo rimwe kandi murabona ko biri ifite inyuguti nyinshi. Aravuga ngo nta jambo na rimwe ryanditse muri Bibiliya ryombera igishitsi, yose ndayazi. Kibo ijambo ngo numve ngo hari wenda ngo sindakumva. Noneho turatangara cyane. Bivuga ngo yari umusomyi wa Bibiliya cyane, ni nkaho yari yarayikanjije kwa Ezekiyeli ya Besi. Ndamushimira ntabarambiye imirimo yakoreye hano mu isi. Ndamushimira ku giti cyaje kuko yabashije kuntaye kungorora mu buryo bukwiriye. Ndamushimira kuntibura mu muhamagaro mwiza. Ndamushimira kuko yadukoreye imirimo ikomeye hariya mu itorero rya Bishombo. Imana imwakire mu biruhuko bidashira. Murakoze. Nyakwigendera yitwaga Mutagiritabazi Nowa, ise yitwaga Musa Tabazi, nyina yitwaga Nyamuhonga Sada, wo mu muryango w'Abarundi mu nzu y'Abongera. Yavukiye ahitwa mu Migera mu bihingo by'imuhira mu mwaka w'1942. Yashakanye na Nyabaganwa Ana wo mu muryango w'Abagorora mu nzu ya Mutuganyi hari ku minsi 21 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1961. Babyaranye abana 8, abahungu 4 n'abakobwa 4, 2 bamubanjirije baramahasha. Asize abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Asize abuzukuru 29, abuzukuruza ni 37, bose abamukomokamo
ni 74. Amashuri yize nyakwigendera yize amashuri abanza i Remera mu 1957 kugeza 1960. Mu mwaka w'1967 na 68 yize ishuri rya Bibiliya ahabwa certificate ngo yaragihaye yiga. Ageze mu mwaka wa 2 yabonye amanota y'ikirenga kuko yamuhaga buruse yo kuja kwiga mu Bubiligi, ariko representa Ruhigita amugirira ishari yohereza abo mu bwoko bwiwe. Mu 1975 na 76 yashoje umwaka wa 4 awusozanya n'amanota y'ikirenga 97. Imirimo yakoze aho yigiraga i Bukavu bahise bamufata kuba umwarimu kuri iryo shuri rya Bibiliya hamwe n'ivugabutumwa. Iyo niyo mirimo yashize imbere yiwe, ariko ntabwo yataye umuryango. Yakoreye umuryango mu bwitange bwinshi, yitabiriye ibikorwa byo gufasha abatishoboye bo mu muryango, ndetse n'igihe yari arembye abazaga kumusura nawo yahitaga abaha imfashanyo kuko nawo yazironse harya aryame. Ubundi kandi yagemuriraga impunzi cyane aho zahungiye muri bike yabaga afite. Yabaye inkora y'umutima y'umuryango wacu ndetse n'imiryango muri rusange. Yasuye imiryango yacu yagize ibyago kandi akayihumuriza mu ijambo ry'Imana, imitima yacu igaca ikuzura umunezero. Umuryango tumwibukira ku bikorwa byinshi ndetse n'igikorwa cy'ubutwari yakoze azana kominote ya 37e KDC mu misozi miremire ndetse no muri Sud Kivu. Iyo ni imirimo itazibagirana. Umubyeyi wacu adusize tukimutezemo byinshi, twari tumutezemo ihano ndetse n'ihumure mu gihe twagize ibyago. Umubyeyi wacu tukwifurije iruhuko ridashira, bikorewe mu Muzinda tariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Murakoze n'ihangane. Umwirondoro wa nyakwigendera Reverend Pasteur Bigaraba Filipo Sukasuka. Igice cya mbere ni icy'amazina ye. Yitwaga Bigaraba Sukasuka Filipo, ise yitwaga Nyamakobwe Lazaro, nyina yitwaga Nyiranteguza Uziye. Aho yavukiye mu Bijanda hariya hepfo mu Mibunda mu mwaka w'1950. Uwo bashakanye yashakanye na Kamariza Marcelina mu mwaka w'1971. Babyaranye abantu 8, abahungu 3, abakobwa 5. Muri abo 2 bitavye Imana, abahungu 6, abahari ni 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Abamukomokaho bose ni abantu 19. Igice cya kabiri ni imibereho y'ubuzima busanzwe. Amashuri yize
yize amashuri atandatu yisumbuye muri section ya pedagogie generale, mu yandi magambo uburezi muri DRC. Umwaka w'igihumbi kimwe majana 1973 n'umwaka w'igihumbi kimwe magana 1982 yabaye umwarimu w'amashuri abanza mu bigo bitandukanye aribyo EP Kamombo, EP Muramza na EP Karumyo mu Karumyo. Umwaka w'igihumbi kimwe majana 1983 n'umwaka w'igihumbi kimwe majana 885 yakoze umurimo w'ubucuruzi. Ubundi yari umuhinzi mworozi kandi yabikoraga neza kinyamwuga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 1986 yagiye kwiga ishuri rya Bibiliya i Gakwende. Yari umunyabwenge, umuyobozi mwiza, witaga ku bibazo byose afitiye uburenganzira. Akanabifatira ibyemezo byose. Yagiraga gahunda mu byo yakoraga byose kandi akabikora neza. Yari umushumba wari uzi kwihangana, akihanganira ibibazo n'ibigeragezo byose yahuye nabyo. Yarwanye intambara nyinshi, zose arazitsinda abifashijwemo n'ubwenge bwe hamwe n'Imana ye. Yari umugwaneza ukunda abantu bose. Atarobanuye ku butoni kandi akabana neza na bose, neza mu bwumvikane no mu mahoro. Yari umujyanama w'umuryango no mu itorero. Yarenganuye abantu bafite ibibazo. Yari inshuti y'abantu mu byiciro byose, abagabo, abagore, n'abakobwa ndetse n'abana bato. Yarangirije muri Amerika ari mu ruzinduko mu kwezi kwa 4 ku munsi umwe. Imihango ye yabereye hariya mu Rwanda ku minsi 18 yo muri uko kwezi kwa 4. None ibi natwe tubikoreye hano tumwibuka kuri uno munsi wa 7 mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Tumwifurije iruhuko ridashira. Amen.